Bilo je krize i društvo ne je postojalo da društvo nije imalo autobus. Ne bi ga bilo. Jer mi smo bili jako puno dužni kao društvo. Stanarina, ne znam koji se troškovi nisu bili, došla naplata i mi nemamo novaca. Prvi autobus je došao 76. tak negdje. I to mali 27 mjesta, onaj vojnički. I mene zove predsjednik društva, ondašnji Premar. Kaže, imamo autobus. Ja nemam pojma kakvi je, ajde da ga vidimo. Znam da je padala kiša, bio četvrtak. Dođemo po autobusu, on njega farbaju s jednom zelenom bojom. Kako je padala kiša. Svo blato palo od njega, on je bio non stop zamazan. Da se više nije moglo se opere. Onda smo kupili 52 mjesta i to je bilo ohoho. Poslije toga smo na kraju pred rad smo imali 2 autobusa. Bitno je kod nas svi da ti nije važno da si na nekakvom položaju, nego da delaš taj posao. A Joža je bil isto takav. I uvijek je mislio, kak bi mi ovo. I novce smo mi onda zaslužili i spasili društvo. Bus je zaslužio puno novaca. Kad smo došli na našu prvu turneju po Španjolskoj, mi smo došli sa tim našim čuvenim autobusom. Ja mislim da je onda već bio muzejski primjer i da su mnogi ovi koji su se vozili autobusima definitivno rekli, hej, ovo je nešto neobično. Ti dođeš negdje na festival i svi već tih 90-ih godina, ne znam, imaju autobuse na kat, imaju klimu, imaju nešto, visoki, a naš mali onaj traktor, dođe kraj njih, isparkira se i katastrofa. Vječno smo pucali gume, vječno. Dakle, ja se ne sjećam turneje na koje mi nismo gume pucali. Koliko često morate ta gume pumpati? Nikad. Ozbiljno? Ne. Ali uvijek si pričao kad god si išao na neke turneje s vama da su stalno neke gume pucale, da se stalno neke krpalo. Nekad smo imali loše gume, pa smo Španci kupili nove 2 gume kad nekad nije bilo guma. Ali ovako nikad nismo, mijenjali smo kotač. 1000 puta smo gurali bus koji neće upaliti, jer pali samo na guranje, ali za njega to nikad nije predstavljao problem. On se spremi na turneju i idemo na turneju, ali bus neće upaliti. Ali nema veze, bus pali na guranje. Mi krećemo iz Zagreba već da bus guramo. Sjećam se jedne godine smo krenuli iz Zagreba sa Cvjetnog trga, majke ti gurali smo bus i svi oni roditelji od tih naših članova su umrli jer su nas tamo gledali kako mi krećemo, a ne znam, idemo u Španjolsku 2000 km ili kako smo došli. Naš autobus je bio legenda, Joža je ostao legenda i to su recimo stvari koje ja bi volio čak o takvim ljudima i o tim stvarima da se snimaju emisije. Evo, nažalost, nemamo takvih dokumentaraca gdje se sa malo, ali sa puno srca, sa puno volje, sa puno energije, snage radile su se velike stvari. Sad, šta bi vas dalje interesiralo? Naš, u stvari, drugi autobus i treći autobus radi generalko ispred porte, pred metrika porte na parkiralište preko ljeta. Imali struju od unutra, tu nisam imao gdje da ga postavim, je smetalo uvijek. Ja i pokojni Premar smo trošili 514 sati na busu. Radili smo mjesec i nešto dana. Mjesec i pol dana radili na busu, da smo sedili da je bio zakon pakon gotov. On je dolazio u 3 sata, ja sam radio do 3, poslije 3 na večer do mraka i po mraku. Nedjelju, subotom, jutro od 6 sati do navečer, non stop. On je kupili litro vina, kupili jegera, kruha, to smo jeli i delali, sami nas 2. Pa mi se mnogo smio da sam bedak. Zavljaka da imam badava. Pa kak ne rekao, prvo društvo nema novaca, društvo je amatersko. Kak je ona na televiziji utakmica, za nju dršće, tako sam ja za ovo društvo. Tamo sve za društvo, nemam sve badava, sve od Begena, Brenzi, sve moguće motora, sve badava. Ja sam verbovali prije u druga društva, nek dođem, da trebaju me ovo, ja sam rekao, ja vam mogu pomoći, ispomoć napraviti u bilo čemu, ili kao svirač, ili kao vozač, bilo kaj, ali ja sam Markovčan, ja ne idem u drugo društvo. Mnogi ne bi možda čak ni čovjek prepoznao, čovjek se po meni, ne. On je lakše prepoznaje mene.
Dobro, nisam bio on kao čel, kao sad. Ali ja velim, bolje pada gore nego dole.